Assalamu alaikum. Tel Kavar, KG Kavar kanalların görüşülері, катталуучулары сак саламатсыздарбы? Biz bugün Оштогу Жапалактагы унаа базарындабыз. Бүгүн 26 июнь 2022 жыл. Мына унаа базардын кире беришиндеги ит базарды билесиздерби? Мындай күчүктөрдү саткан, жана башка породалуу, линиялуу күчүктөрдү, иттерди саткан катарды. Мына тарабы жогорку тарапка чейин чыгып кетсеңиздер болот. Азыр bir 5 минут ушул жерден сиздерге bir чыгарылыш кылайын. Андан ары унаа базарынын ичкерки тарабына кирейин. Кандай дедиңиздер? Мына биринчи эле спайнерден баштай берейин, эсин кепке тартыпчы. Тақсыр, салам алейкум, кандайсыз? Иштериңиз? Базарды ачып алдыңызбы? Бүгүн бу күчүктөр менен келипсиз го мына? Спайнер беле? Спайнер. Бул үчөөтөн өзүнүкү? Ооба, өзүнүкү. Күчүктөр канчадан? 3000ден. Күчүктөр 3000ден. Эркек бургачыбы? Бургачы бар, эркегем бар. Бар, тегиз эле 3000ден. Ооба. Энесичи? 6000. Бул эми не багытында карайсыз муну? Ууга жарайбы? Үйрөтүү болот да, жарайт. Кой кайтарганга акыл эси мындай жакшы эле, тез эле кабыл алабы? Канында бар да. Биздин баягы тайгандарга окшош кетет экен, бир аз, а? Бул эми кайсы жакта колуп калат эми негизи, түпкү теги? Билбейт мен азыр. Канча жылдан бери сиздин колуңузда? Акында эле алдым, 10-15 жыл болду. Энеси Энеси 6000. Күчүктөр 3000ден. Эми кеми бар да экен, а? Көрдүңүздөр? Кана жүрүңүздөрчү? Мунуңуз эмне болду эми? Жаткан. Питбуль. Гер ана. Тур деңчи буну? Гер ана. Канча жаш мунуңуз? 1,5 жаш. Жаш эле экен да? Иштебейби? Ургач болду дагы. Küçük alsak olur eкен da. Tutuğu öyle. Bir de var. 1,5 yaşar pitbull туғандар. Bir de туып туруп жанлыктарга салыштырганда жаңы ачма экен. Bunun басы канча экен? 5000. Бул 5000. Кем бар? Мен алган адам үйрөтө алабы? Тез эле үйрөнөбү? Biz үйрөтө алабыз. Ажак. Pitbull'ун басы 5000 экен. Кана жүрүңүздөрчү? Бунуңузчу? Стаффер. Кана дейсиз? Стаффер. Стаффер. Бургачы. Бунда ургач. 5000. 5000 сом. Жашы кандай бунун? 2 жаш. 2 жашар. Стаффер туғандар. Бунда ургач экен. Басы 5000 сом экен. Мынамыз немиске окшойт, а? Половчатка. Половчатка. Эки жактан асылат го. Жаш кандай болду мында? 3 жашар. 3 жашар. Кол жоон нерсе экен, а? Канча татасыз буну? 3000. 3000 сом. Колго тийиш канча болот эле? 2 жаш. 2,5 бересиз. Жебиши жакшы эле, а? Йыга. Муса. Кыргызды. Кыргызды. 11 айлык. Бир жашар боло элек. Күчүк. Жакшы болсо керек, а бул тоолорго. Канча татасыз? 5000. Бул 5000 сом. Бул жошораак экен, а? Өзүбүздүн баягы. Курсак тойсо болду экен. 5000 сом тугандар. Буну канча дейсиз? 3000. 2,5 бересиз. Сал каны кайнараган экен, а? Мен турбайт экен. Номерлерди айтып коюңуз эми. 79 менен. 0779 менен 58 58 33 33 80. 80 номерине чалсаңыздар тугандар, мындай кыргызды өт, половчерка, анан бул жагында стафферди көрдүңүздөр, питбуль. Мына күчүгү? Күчүгүн канчага бересиз? 2000 сом ургачы. Күчүгү да ургач экен, 2000 сом экен. Айтылышпасы. Наркы питбулду көрдүңүздөр. Анан биринчиде спанерди көрдүңүздөр. Бааларын уктуңуздар тугандар. Номерге чаласыздар, керек болсочу. Мени өткөзүп коюңуз эми, мен ал жака өткөлөйүн. Кандай өтөм? Мына загын асылат да жерде. Карап туруңуз. Касы содаңыз берсин, а? Тер чатаба кийиндиктер. Кана жүрүңүздөрчү мына жерде. Küçüktür var ya. Assalamu alaikum. Kandayсыздар? Сиздер? Кимден экен мынау? Питбулдар мы?
Urgaçı 4.000 yeme, erkeğin yeme 6.000. Urgaçısı 4000. Erkeğiçi. 6.000. Erkeği 6000. Urgaçısı 4000 denege. Ya urgaçı da ekor. Bu ekö erkek. Kolga тийиш kança bolot uka? Kançaga beresin? Ha. Ata kalsın. Kim var da? Ha? Ya şu üç öyle. Şöyle mi? Kemi var o, kemi tuş beresin mi? Ha. Bol şaşa o. 4000. Basın tuğundar tuğundar. Bir urgaç iki erkek eken, bir tuğundar tuğundar. Kança cumalık hem, bu aylık mı ce? Bir aylık var mı? Kançaga beresek ha, beriş. Kolga тийиш. 2005 4. Bol. Жақсы. Жеп қалып тұра өздері тамақ саман. Енесі өмір ал, қана? Енесі жоқ па? Бұларын сізден бе? Сіз таптан құжат болған. Мынау питбул керек болса, туғандар күшіктер үш. Номерді айтып қойың, аға? 0779 менен 28 0466-ға çalsanızlar, мынау ургачы еркек күчүктөргө шөт экенсиздер, питбулдун. Содаңыз болсун. Кандай сака? Не болды бұлар? Кыргызда өттөрбү? Аралаштар. Сен таза бу. Канчадан деп атасыз? 8 миңнен? Канча айлыктар? Таза бакымда. О, путугулдар жоон. Кой кайтарганга жарайт да, үйрөтсөң. Кеми канча эме ака бунун? Айтып коюңуз. 5 сом түшүп берем, 1000 сом түшүп берем деп. 5 сом түшүп бересиз. 7,5 миңден берет экенсиз да? Үчөө тең эркекпи? Кайерден табабыз сизди? Мен ошол жерде. Ошол жерде элесизби? Номерди айтып коюң. Амай, номерди айтпайт экен акам. 7,5 миңден колго тийишчи. Ошол жерден табат экенсиздер. Мына алдагы номерлерге чалсаңыздар, через кылып койсоң табасыздар, болсочу. Туура эле айттым ака? Укам, не oldu bu? Göz yüzünde jaydarlar mı? Labrador. Labrador. Bas kança? 12 ming. Үйді қарайы жақсы эле. Қойып қайтарам? Жүрсеңіз қайтарам. Қанша шарем бұл? 8 ай, бұл 7 ай. Бірге шығылы екен да? Қолға тийіш қанша болады? Қаншаға бересің? Түшіріп бере. Кемі бар? Оңғы чейін бітеді? Бітеді, оңғы чейін сөйлесеңіздер болады екен, туғандар. Жоғыш нәрсе екен, 8 айлық, 1 жашар бол эле екен, сөйлесесіздер. Номерді айтып қойгам? Номеріңіз беріңіз, номеріңіз беріңіз. 0557 менен 30 12 60-қа çalады екенсіздер, туғандар. Мұнеке, 8 айлық. Шunu ағы да бар бұл. Бұл ұрғачы. Мынау сіздер көріп тұрған ұрғач екен, туғандар. Апа-пақайы бар екен үйде, еркек екен ал. Сөйлесесіздер. Андайлы басы шындай ма? Бол, содаңыздар берсін, а?